paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay asaan mo ten amatagtagarin ni Nana Tuyang? Na, kasta aya. Sigod ngamin ano agsabat kami, iso ti umuna amang pansin kanyak, Nana Banang. Ita? Pulos mo ten asaan nakatagtagarian. Ne, apay ngay nga ta. Idi na minsan, imay dimawat iti bugoong igay balay. Saan mo nga inikan, balasang ko? Inikak Nana, ngambasit na ang tintad ko. Kurang siguro aja intad ko. Nung ngamin umaymet ijay balay, no dumawat iti bugoong. Itad ko matjamay sa agarapon, tapno naragsaklat ta. May sa agarapon? Ay sus, nagadun ngay. Kasta nga ruday jay ako marek. Ay, jak man mo no apay akas jay ti ugali na. Ay, katsapay la kumaa, ta man na kanton no masabat mo, balasang ko. Nay, nakamisuot ka man ay. Sige, tuyan. Ta, anya ko ba ti bibiyang mau? Inaldaw ka mutlangan na nakamisuot. Makapasikur ka akit kitain. Saan nakakikitaan ano masikurang ka? Kaslay din na minsan nga aldaw. Kinablawan na ka ni Didang akaaruba. Hanggang pulos adi mo pinansin. Naimot gayan. Para bugkong lang nga daw dawatag, ipaidam na pa. Kit kasanaw, jay daw dawatan may sagarapan. Anya ti serbi na adumawatak ngay, no saan amay sa agarapon, kasukatak mag. Sukatan. Ay, wala mo kung tuyan. Nalaing ka lang at dumawat. Hanggang di mo maamo asukatan dagiti daw dawatan. Marek, nalaing kanumot ten agumura ni Marituyan. Nagkunamot iti dayta, ni Didang Saan kanun apampansinan ni Marituyan? Ta saan na kanu ngamin nga inted, jay daw dawaten na amay sa agarapon abugoon. Punay mo't ngamin tamay sa garapon. Wen nga rod Ay, kasanon no may tumot dumawat ijay balay. Kat jakmat maited ti daw dawaten na. Di guraon na kon. Ay saan mo't siguro, Maray? Kasanungay, no si katiguraan na, marikwanan. Anya ko matibasol ko kankwana. Amom lang ngay. Ay na, malaksid ako marik ni Maritoyang. Ag BFF kami pay. Iso asaan ang mapasamak na ta ibagbagam aguraan nak ni Maritoyang. Banang, lukatam diri daw ta ada tao. Napanan naman ka ta. Siyak man lang, ti mapan mang lukat. Hey, good afternoon, Kapitan. Siya man gaya Marituya. Nakaisim ka man ita. Ni kumarik abanang ngay, Jaka mo ano sa di daw, ti napanan na. dumawat ako matias sa in, Kapitan. Asin, talaga yan. Mabitla at mapankayalaan. Wan, Kapitan, aguraya. Ay na. Sapay kumaa, tayad aduna ti itin na kanyak ng asay. Ito yung ti asin mari. Day talaan? Kurang pa ayan na ito. Kahit may sa kutsara, ito insupot kong asin. Di mo pa'y laanayon mo't amay sa kilaw. May sakilo. Kahit no kurang pa may sakilo, di laban ming asin. Saan nga rudan? Anwag ngay day ta nagbasit nga asay? Di mo kayat nga laan, mari. Ay sanan! Pagasingulangan! Gimuran sa matan ni Marituya. Imay itay dito balay ni Marituya. Imay dimawat ti asin. Kat, inikam ko man Ik-ikak nga ron. Ang saan naman akayat basit ka no. Ninayunam ko man May sakilo, ti kayat na nga itid ko. May sakilo. Nagadon kat dumaw dawat laan. Pimanaw nga ron nga agong ungit. Ay sauce,
Ay, guraan na kad, inteng. Mainayon kamutan itilistaan, kadagiti saan na apampansinan. Ayan niya, butin na ito inlutom to yan. Awan mo tramraman na. Di nakpabasulan. Apay kung maasahan, kitsi ka mo tinaglutaw. Saan ka kiiday na pabasulay? Pabasulam ni Kapitan tanaimot iti asin. Asin lang yemot na. Day taman di kung kunakong kingkan kay. Ano saan mo amaala di kayat mau? Guraon di tao. Ikan nakidain iti nagbasit nga asain. Kita niya ti kayat mo ngay. Itadamin di asinda. Kag sukatak mo lang. Imbis ko mga thank you ka, tainik kanda ka. Ang gumura ka kiday. Ita, pabasulim pa yan ni parintay. Nailista ko, dagiti utang ng akunam, kumpleton. Addan bagas, sardinas, kapay, kanjay asukar ngay maray. Ay, nakasupot dami nun. Kan, naibusan ti asukar. Jay ngay karni ti manaw, Umutang ka pa iti karne ti manaw. un amaray, kan inayon mo mutin ajay karni ti baboy. Nagadumatan. Awan pa'y buena manaw. Kaslasan tamot nga kumare no kasta. Ay, adoon na yun ti utangam. Imbag kumamot no agpauna ka. Apay, nalipata maun nga ag BFF ta. Jak na lipatan day ta. Kahit apay ngay nga raw, asaan mo akayat anayunan ti utang ka? Awan pa'y nga rod buena manok. Mapanak man langan. Saan tan nga ag BFF? Naa. Nakita mo ka di tinapasamak, Kapitana. Nakita, nagsabat kayo kan ni Marituyan. Pulos adinak pinanpansin. Kat no kunampay at tulungam amang bagkat iti nakasupot nga awit na. Kagurgura naklatan ni Nanatuyang, Kapitana. Ay, bye-bye amon Gapula ang itibugoong saan na ko napanpansinan. Ay, nukas talang ti ugali na. Ay, awan tot agbati, agagayam na. Lakit di ah. Ay, nag-thank you ka. Ta pinautangan na ka ni Kumari Makuana. Apay ko mga thank you ah. Pinautangan da ka, sika at tiway ngagbayad, saan ka pa'y ngag-thank you man? Kinusila pa kidi ah. Ayunay kantuya. Kunak pa'y asan kami nga agkumaray. Nagalas lakit ti ugali mo na ya. Kunak anayunak di utangal. Ngam di nakakayatan. Ha? Iso amanipod ita. Saan kong apanpansinan ni Marikwanang? Kinaguram ni Didang. Ita, insublat mo may ni Kumari Makuana. Hawanan tuyang. Inutay na maibos dagiti gagayim mo. Dayjayan ni Maritoyang. Ne, apay ngay, taijay mo't balasiw a kalsada tinagnaan na. Kan, nakalingad iti rupa na di payong na. Gimora ngamin kanyak. Sika, ako na a BFF na. Gemora ken ka. Impagarup ko nga road, asan nakaguraon ta ag BFF kami pay. Ay ngam, sabali ti ugali na. Apay aginuran na ka ngay, mare. Panay na yunan na di inutang na. Ngam jak inikan. Gaputa adoon na yan. Day ta tinangguraan na kanyak. Kat no na ibagamot kanyak ni Inteng, asaan na kanumutan apagtagtagarayan ni Inteng? Uray ni Kapitan, ginuranan. Ay, word, mare. Gapulaang iti asin. Makitam day ta nga ugali na day ta ako marita. Ay, wun nga rod Agbabawin tumot lang iti kastang aramidan na. Uray po, tamtoy ko na. Asino laangan nga itinabati agayam ni Nanatuyang? Nilaangan maribanang Wen nga rod, tasaan natamutan ang kasarsarita kagawan. Apay, saan naktumot lang ata aya kasapulan ni Marituyan? Si Kapay mat, kaano nagado ti kasapulan na ken ka? Kan oray si kaakaruba na. At datumot lang masapol na kan ka, Anya ngay kumamot kagawan. Ay, kaadan tulat ta,
Isunto matlati umuna nga umasidagkan ka. Ay, Tuyang! Anya mo dahil ito kape mate, awang pera maraman na. Tuyang! Apay aya, intimplaan ka lang arudang iti kapay. Di kapay lagtal na. Awang maasukar na dahil ito tinimplan. Naibos ti asukar. Nakapapay dahil ito kapay. Ay, dakayat! Awan nga rod asukar. Ay, kat magipamuspusan ka mo na. Ay, wala niya. Ay, mapanak man bumulod kin ni Maribanang. Darasay, tanapudot pa'y dahil ito kapay. Ay, husto ti timing ka. Ang sibsibog ni Maribanang di tarubayan da. Ay, Maribanang! Maray! Saan nakmat asungsungbatan ni Kumaray? Maray! Gumurgura kan samot kanyak. Anya ti basol ko kan ka. Umayak kumala dumawat iti asukar. Talaga asaan ka kuma akayat akasarita. Tapay ngay. Tapno marik na met, ti marikrik na dagiti saan mo akasarsarita at tao. Adda asukar yumaray. Ayawan, saan ka nga ikan, uray adda. Ken di kan agsasao, ta saan ka mutla akayat akasarita. Ayan na nga di asukar. Awaday, 5 misin dahil ito kapay ka nagururay king ka. Awan, di nak pinabuludan ni Maribanang. Ay, nagkapoy ka Tuyang. Di ka lakit na pamaimutangan ka ni Kumari Makuhanang. Amom asaan ka may ngagkumaray. Makita mo, tipikto na dahil takin na alas di ugalay. Gimura na aming kingkan. Si kamo lang, takin basol. Uray ni Kapitan, kimura mo't kanya kaun, tadya ang aming kinasarsarita. Uri ni parenteng, gimuran. Amin da akaruba badong. Kahit naragsak ka, nga do ti gumurgura king ka. Saan nga raud? Apita mo, timulam apuro sakit tinakay, Tuyang. Ay, anya nga'y taramidag. Ay, kung maghamu ka. Naibagabigat mo, Kapitan. Saan ka kumakaya takasarita ka? Ang gaputa siya ti kapitan. Iso nga, naimbaga bigat mo mo't Marituyang. Sikati na panunot ko apagpatulungan. Gaputa si kakang nga ti Kapitan. Kapilitan at tulungan ka. Anya nga ron. Gimura kanyak dagiti kukumaray, Kapitan. Amo ka, no apay aging mura dakin ka. Siyak tupay. Asan lang nang taditimay sa kilong asin kat ginura na kadakos. Amok abasol ko, Kapitan. Nasayang mo, nakamiris ka. Tulungan na kuma, Kapitan. Kaya't ko ngamin ama isublay tinapintas alinangan may kadagiti kukumaray. Kasanaw, matulungan ka. Kasaritam ida, ta nagbalbaliwak muteng, Kapitan. Panasat, kasarita ida. Masabat ko manin ni Nana Tuyang. Siguradong kusilapan nakmanin iti kastaunay. No di na kayat akasarita. Saan kumat akasarsarita? Apay kuma. Didang! Kayat mo ti karne ti manaw? Ha? Si kakaditi nagsauna na Tuyang? Awan mo't sa bali at tao ditaw, no saan laad ata. Kayat mo asawan, saan kan agumrugura kanyak na natuyang? Ay na, pasensya kan tamadi nga main ti aldaw ko iday. Awan day jayan na natuyang, lipatin tanday jay. Ay, umay ka madamdama, tapadigwan ka iti sitaam. Sige na natuyang, kat papanan nyo ngay. Mapanak di tatirsina ni kumarik akwanang tadumawat akmut iti dispensar ken kuana. Kalpasan na, mapanak mo di tabalay da Kapitan, takasaritak mo ni kumarik abanang. Ay, mayat ana na to yung nukasta.
Balasang ko. Naramanam dyan luto ni Marituyang asidaan? Wen kapitana, naramanam ka di mo, Ay, kagap-gapo na dito yung balay. Pinadigwan nakmat sika. Nagbalbaliwan ni Nana Tuyang, kapitana. Mayatun, saanin akas idi agumura. No di na maala, ti kayat na. Ay, kat nasaya at nukasta. Balasang ko. Ni Kapitan Enteng. Anyamat ti kastoy apa nagbiyagan. Awan pa'y makukwartamot. Ay, wun nga raw. Problemak manang no pangalaak ti gatang ko iti sidaan may kinitatam abadaw. Isumit lagayam apo managna kayo dito'y ruwar nana. Agkit-kita ak nga raw iti bunga tinatang amabalin ko asok dalang. Saktong anana, nakabatog ta dito'y paraangan da kapitan. Eso nga raw da si Mardenga, tanakitak day ta bunga ti mula da papaya. Di mo ko naan asok dalam day ta bunga ti papaya, nana. Ta idi pa'y asip-siputak adumakkel. Adan sa pa'y matplanum amaday. Inka agkita iti sabaling nga alaam. Takukwak day ta. Naglaing kan. Syakti mo na anak kakita iti day taon. Sige ka, ireklamo ka kin ni kapitan. Ay saus, nagposkolan ti ropam amang ireklamo kanyak. Kat saan mo matamula? Uray matsika, saan mo matamula? Ngam kayat mo asok dalan ti bunga na. Apa yan? Pagpinugot kayo sa matan. Kuang amin, kapitan. Dandani ano saan ka nga imay, kapitan? Kunam mo lang amin no asino da ito'y ababaay, kapitan. Apa yan? Adya ti pagapapaan nyo. Da ito'y bunga ti papaya yo, kapitan. Tapay, kano papaluumag na ita. Nangagmaw. Kat no kayat ni Nana Tuyang asok dalon. Tawan ka no ti sidaunda, kapitan. Saan nyo amula? Pagapapaan nyo. Day tamati ko na. Kasano? Purusan na ngamin, kapitan. Papaluumag nga raw. Agmula kayo man ngamin, tapno sana na ita mula ti sabali, ti sipsipotan nyo. Ni Nana Tuyang at ti pangibagaam iti dayta, kapitan. Tasya, rugya kun ti agmula. Kunam mo lano asino nga agsasam. Kita man, makamula ka. Asino ti kasarsarita Marituyang. Toy bagek, maray. Ay kat kita amaray. Tasaan ka nga agkat katawa nga agmaymaysa. Marurudak laeng. Gaputaday ta kaarubak ako namlan asino. Naamuak nga damag kayam daka sa panggap na iti bunga ti papaya ni kapitan. Kano agpada kayon samot kano nga dadakas a panggap na. Nagkunakang ka? Ay naistorya kanyak ni kapitan. Nagbiitin ang nagwaras tinapasama. Agmula ka ngamin, Maray. Kita siyak nagrugi ako na nagmula. Nangrugi kan maray? Wow, natang ti imulak ijay likod, ti balay kaw. Ay kita mangraw. Ay katuan ingka kitaan, tapno aramidom tumal. Uray gayam si Kamari Banang, nagmula kamutan. Ay, wen, Mare. Ta isumot ti imbagan ni Inteng. Anayunan mi kano dagiti mula mi anatan. Ay katsyak lang aruden ati awan mula na. Ay kat anya nga iti aramidem, Mare. Rugyam meten ati agmula. Pampanunutek pa'y laeng maray. Ay, saan mon apanunutin? Agmula kakit din. Ay, maray! Maluluong man jay bunga ti papaya yo, Jay dandani nagapaan nyo kan ni Didang. Nasamit siguro daytaan niya. Ay katuwen talaga nasamit ti bunga dayta a papaya. Ikan naktumo nga rod inton puro senyawn. Wen Mare, day talagayam, ikan kanto.
Yawan pa'y marami, mate. Ay, Tumakder ka man ngamin kita pagtugtugawam, tamang kita kay Teramidong. Ay, apay ngay baon na ngay. Kay ibagbagam gayam nga awan maramay. Si kanto pa'y awan mo tararamid ma. Anya nga awan, inaldawak tupay arumrumwar, no agsubliak at dan kanenta. Nay tati paglaingam, mapan agsipop ti yawid mo. Kay chika ngay, agururay kalaang mo't itiiyawid ka. Kahit anya man ti masidanga, intun madamdama. Day ta ti paglaingam. Agdamag kitin no anya ti sidan. Padasamat ati rumwar. Masaduta nga raw. Sikan, imbagking ka, tanapuspos-kol, day tarupan. Naa. Kumusta ngay dagiti mula, Maray? Ay kat dadakkel dan mare. Agsabsabong dan. Sika ngay. Nagbunga da paikit din Ay, nagpartagan ti panagbunga da. Kinapudno na, mabalin kon apurusan. Ay, sabaligayam talaga, no ba ti agmula? Naa. Agbunga adagos. Ito yung manan kinabaak kung tinalagip mo. Unay kakidin ay maribanang. Ay, ningay kumari ta atuyang. Nagmulamot ka din. Makitkitak mo't nga inal daw arumrumwar. Jakman amun sa dino ti papapanan na. Kapitana, Oh, didang. Sika magayam. adda ka din ni Kapitan. Napanan ija barangay hall. Umayak ko maagreklamo. Taapay. Anya ti ireklamo. Dagitay mulak anateng adda agal-ala iti bunga da. Kahit asino nga ti suspitsam. Asino kumapay ngay? Jay ka arubak Ni Maritoyang. Wen, iso, Kapitana. Na, kasano ana ibagam nga iso. Iso talaga. Nakitak ti side view na iti na minsan. Sapay nagadutin nala na. Ginulpim samot amin ang tibunga tinating ni Didang. Ay, agtal na ka man dita. Awan samot imbatay, mapurusindan. Inala kami nun tapno sa anak nga karasuble. Nasaya at magkit di day tangay naramid mo Agin-agin kapay lang mo dita. Kaya mo magkayam. Kahit narigatin nung makita na ka ni Didang. Iranranak ano kastama pan aglaba. Narigatay nung matiliwan na ka. Sapay na lang, agreklamo day tatao. Ang tuyan. Kasano ngayon? Anya kasano ngayon? No may busta ito yung ninatag mo Ay, danag mo na Nagaduti mula anateng dagiti karuba. Kandagiti ko kumarek. Ay, nagmula may, da kumari makuhanan, kung kumari mabanang. Wen, iso adi ka madanagan. Taado ti abastota. Ay na, kasta atin nasaya at nga asawa. Ada mo gayang paglaing naman niya. Lumabasak manon, dito'y arubaya maray. Napankan samot na grocery. Nagdakkel man day ta igam mo asupot. Napunon samay. Hehe, saan mo't unay, maray? Amukon. Naggrocery ka di ta tersena ni Marita Aquanan. Ay, sige mari panawan kan tanay, mapanak aglutaw. Ay, mabit man laang maray. Amay maray. Ay, ipakita kan ka nagijay mulak anak natag. Nagmula am ngay. Awan mo makitak dito sangwanan. Mulak ijay likod, maray. Umay ka, takitaam. Ay, uwan man maray. Kita agma. Kaano nga yung adda dita barangay hall ni Kapitan, kagawad? Awan ita, napan ije munisipyaw. Mapan ko kumaireklamo di ka arubak nga galala iti mulak anateng. Agpukaw mat, dagiti natang mau. Un nga rod kagawad. Awan maramramanan mi, tal-alaan damot. Bay salang mati amok akarubam. Wen kagawad. Iso ti agal-ala. Iso akayat ko nga ireklamo, tapno sumardengan. Kunak ano siyak lang ti mataktakawan iti natang. Uray gayam sika. Uray si kamat, kagawad.
Ay na, babasit pa'y laang tibunga dagiti mulak, ay ngam napurusdan. Anya, nukas ta. Talagang adda agtaktakaw itinateng amula tayo. No asino ti suspitsam, isumot laang ti suspitsa. Agpada ta, kagawad kwa nang. Anya ngay timakunan. Ireklamo ta ka din. Nateng manit, netanyawid man. Na, apay anak kami suot ka ngay. Ay, nauma nga ruday ni tinateng. No di mo kaya. Ay kat si kamutin ati rumwar. Tasikati agdiskitar iti sidaan ta. Apay, si madutkan. Nakarikreklamo ka mga man. Apay, nusukatam ngay mo, dagiti yaw awit man. Natang ti adda. Nungay manok may, kasjay. Ay, sikati mapanagalay ti manok no makasidsida ka. Padasig sa nga agpaiso ah. Saan mo apadason? Aramidum. Apay, asino ti ado ti manok na dito'y karubaya. Kapitana, kitaem ni Tata Badong. Anya ti ar-aramiden na di tasangwanan ti balay me. Kaslaan da sipsiputan na. Uray lang dumog-dumog. Wen nga raw da. Ay sus! Kasla dagitay samit manok yukin ni Kapitan ti sipsiputan na. Wen samay. Kasta ngamin kat ti panagsipot iti manok. Ibagak man ka ni Inteng. Sigudin yun, Kapitana. Narigatan. Ayan na nga, Jay, natiliw mo amanaw. Sa anak pa yan nakatilew. Ay nagkapoy kan. Ay nyalangan nga itinaramid mo ang nagmalmalaw. Kas karina ayamay. Kunamlan na sino kang agsasawa. Kunakmet kun ka nga ado titarakan ni Kapitan Amano. Wait, amaw, napagkukinita. Nang tiliw ka kumana. Intun bigatay. Inton bigat pa lang. Makasidsida akaw ni ti karne ti manaw. Ay, aganos ka kate. Manok ni pare Inteng, jay tiliwag. Iso anaskin ama plano analaeng tuya. Ay, awanan tibo nga dagiti nateng ngayon mulak ijay likodan ti balay me. Dagitim pakitam kanya kiday. Wen, maray, nagado idi tinakitam. Saan ka day? Kutuwan. Apay ngay. Asinaw tinagala. Mas daawak nga rod. Tasikalaang matinang ipakpakita ide. Siyak lang aya. Awanan sa balay, mare. Sikalaang. Nay, apay ngay. Natang tisindam, mare. Ay saan? Karni ti sindami kinibadong kaw. Aya. Hanggang. Apay ngay. Ado mo't ti makita agren di tangipin mo. Ay. Ay nadya sindami di na minsan nga aldaw da ito, maray. Kasanungay kapitan, nagadumot ti reklamo dito yan. Well nga raw, puro natakawan kinatag ti reklamo. Iraman mo mutan di reklamo me ka ni Maribanang. Tauray da kami, mataktakaw ti bunga tinateng me. Saan kaya madalagan? Ta aksyonak na kita reklamo yun. Wan kapitan, tamay may salaang matisuspit sa amin? Ni Marituya? Anya nga Inteng. Bye-bye am kadilatan nga adda mga lakadagiti mo lami anatag. Saan ka natagari, manang? Kaapay. Sipsiputak ni pare Badong. Aday jasiro. Ang tiliw iti manok. Ay, wine. Isumot lagayam ang nagtatagari dagiti manok. Isubot ita, titiliwag. Ika nga rudin Tanay, tiniliw na dyan kadakkelan ang manok. Yawid nan. Mapan kong tiliwag. Ay, darasam tanay, yawid nan. Huli ka! Paray, Dito, ti ibagbagada nga, huli, itiaptaw. ay, paray, padasig lang. But, isublay, dahito yung manok mo, paray. Ipaibalot kayo, kanil Marituyang. Ay, unay ka mo tin, paray. Isubsubli lang aro din dahito yung manok man.
Ramanan milaan kumamit, Agtarakin kayo nga mina. Ibagam ka ni Marituyang agmulaman. Ha? Kaya tiyaw, ta ipaibalot kayo adwa. Ay, maasi ka kumamit. Akada kami, pare. Sige, ibagak kinituyang ko dahil tayong bagam, pare. Nanatoyang, busy kan samot. Kit-kita mabisi ak ngagmol-mol, Wan nga rod, idi pa'y na minsan alawas ang nakita kang agmulmula. Wan atay subot timbaga ni Kapitan, agmula kami kanaw. Ay kit nasaya at met ano kasta nanatoyang. Tapno sandak nga ireklamaw kin ni Kapitan. Ay, pasensya kan nanatoyang no inreklamo ka. So nga raw nga agmulmula kaun. Sukataktaw dagiti inalak anateng mau. Ni Kapitan Enteng. One day to ya, Kapitan. Turog la turog, teraramidin na. Katawaam ni Kapitan. Kit kita ngamin, Nakaturog, indayaw ni Tisirok ti Ponte Bayabas. Nabannog siguro Pagkapanugan na ngay, may. Awan to peraramidin na. Kasanoan na ibagam ngawan aramidin na. Awan ko nakatamat maturog lang mutam muna. Oy, di mo ibagbaga da iti sa balay. Makadanon kin ni Kapitan kat nakababaeng. Pagpainam kumangay. Nasayat ki di nga maiwaras. Tapno mamuan ti kaduan dahi nga Kapitan tayaw. Turaw ki di tiyan muna. Anya tigatangem ka ba dong? Umayak lang agistambay di Twitter sinam maray. Kin adda ti umay ko ibaga. Anya nga, day ta ibagam. Ay, madamdaman to Urayag pa nga umado ti tao di Twitter sinam. Nay, apay, nasken ang maamuan day ta, ti kaduan. Adda ti umay gumatang. Adamanin day ta ray na dagiti chismosa. Kagawad. Anya tigatangem. Adda ko maibaga. Ngam adda man itatabadong agdengdengag. Anya ti umay mo ibaga aya. Kin man anungay no dag di tayo. Diyak kaya't amangag mo tatabadong. Tamok akumparin ni Kapitan. Ay uray kumparit day ta Kapitan. Kontraag ti kinaturog na. Ay, nadlaw mo tata. Kituin Mike. Itay pa nakaturog di ta pag-indayunan na. Kitwan, ngilawan kan lamukan daditan. Saan malata mariing? Ay na, saan kayo man nga agchismes dito'y tersinak? Itay pa pagsarsaritaan medyo umay ko ibaga maray. Ay, ni Kapitan, ti umay mo ichismes, sika, babae. Ay, amumpay ka day tatabadaw. Anya? Amin ka no dagiti opisyal kat mahilig da amaturog. Uray no adda da ija barangay hall. Ha? Oy, nangag ko day jay. Oy, saan napud no day ta? Sumardeng ka, sika, Maria. Saan nakachismosaw ang pudno aya day ta ngay baga? Ringem man nga men ni Kapitan, Maray. Nay, apay aya, maray. Kano pag-iistoryaan da dito'y tersina? Apay apag-istoryaan da, kat matmaturog laang may. Manumat nga men nga oras sa matmaturog. Inurasa, maray. Wan, inrugi na itay alas 10. Anya ti oras itan. Alaunan, maray. Orasan ti panagmamarites. Ay ngam nakaturog pa'y laeng ni Kapitan. Ti lamad-madlaw mo't dagiti tao. Ni kabadong ti ado ti masauna. Dilaw mo't adilaw dayjay. Kumpari pa'y mo't ngarod ni Inteng. Ay, Inteng, agriing ka man ngamen. Apay aya? Ay, pagsasaritaan da kan dagiti ka aruba. Tapay manan. Jakbot idan alwon. Iso nga ron abumangon kaditan, tamapan mo asikaswan di barangay hall. Inton bigatan. Itan, makaungutakan ka. Ay, but nga nakmanin. Ako na ako. Kapitan, nasaya at taadakan. But nga nakmat kami, di ba nang? No, jak ka no umay dito barangay hall. Delikado akano. Ado at talaga dagiti nasken nga aramidon, Kapitan. Anya da kita.
Makapaturok mo't. Na, apay ngay ngagsuy-suyaab ka mo taon. Madamdaman to man na kita na trabaho ngay magbakat. Ada aramidam, kapitan. Iturog ko man biit. Makapaturog dito barangay hall. Ni Kapitan nga ay maray. Kat no napanin ija barangay hall. Ay, adda ko mapapirmaan ni Badungkaw. Ay kat mapanin aagpapirma ija barangay hall. Ay, katwan amaray, ibaon kong arog ni Badungkaw. Word, Mare. Tapno mapirmaan adagaws. O niya, adda dita balayda ni Parinteng. Adda ka nung ije barangay haul. Sigurado ka? Isumati ko na ni Maribanang. Talaga mapanak ije barangay hall, tuyan. Mapangkangamin ah. Diyak ipalobo sa maturog lang, tararamidan na dayta, kapitan tayo. Tararamidan dito'y Maria. Si Kaman Kit day tataba daw. Anyat yar aramidam ditoy. At dati umay ko ipapirma. Awan sama ni Kapitan. Anya nga awan, kunada nga adda dito'y. Itayak pa'y anak katugaw ditoy nga guruuray. Ayan na nga din naka-duty akagawan. Adda di talamisana di taunag. Ay mapan ko man kasarita. Sana mabahay. Ay, mapan mo kasarita ano nakarieng. Nay, hindi mo marikwanang dito'y nakadumog dito'y lamisaan na. Kunak tumatkin ka. Nakaturog dyan, naka-duty ang kagawan. Ay karingan ta ah. Si Kaman. Maray! Maray, ada ka may. Ay, kagawan! Agreeing ka. Ada ka sa pulan, may. Ay nakaturog ka talaga. Umunagtalatan di ta opisina ni Kapitan. Ay kito na. Tataba daw. Kitaam ni Kapitan. Nakaturog mo't lang. Nakangangaan nakatangan. Sapay nakangato dagiti saka na di talamisaan na. Nya, mo ta klase nga opisyal na gituyan. Turog da maamin. Oh, anya nga'y pare, nakapapirma ka kadimot lang kandienteng. Kasano ako makapapirma? Kit nakaturog mo dahil agpirma. Nakaturog ni Enteng. Anya mo a klase nga opisyal dahil ta? Ay, isungarod nga imbaon ko ije barangay hall tapno agtrabaho. Ay kit kaya na na. Tawan ka amang disturbo king kuha na. Agawid lang. Ay awanan. Saan ako nabilib king kuha na? Ay na, pare, naira na laang mat siguro ang nakaturog. Idinapan ka ije barangay hall. Nya na ira na. Talaga ki di aturog dahil ta kapitan. Awan pa'y serbi na may. Kahit nakapapirma ka mo laang. Kasano ko makapapirma? Kit nakaturog mo dyan pirma. Ni Kapitan ti ko naman nakaturog. Kano duty mo ni Marikwanang ita. Oray ni Marikwanang nakaturog may. Na, agpapadad ang arudan ano kasta. Iso may. Awan pa'y nasayat may. Iso asaan kan amas daaw. Nuuray dagiti proyekto dito'y barangay ka nakaturaw. Ay, makapaturog mo ti kastuyan. Ay na, Maray, mayat gayam no sumrak ni Kapitan ni Barangay Hall. Taapay, mare. Ado, ti matrabaho na. Pudno ka di ta ibagbagan. Kuwan, Kutno ka ibagbagan ni pari badong anak katurog kanumot ni Enteng. Kan uray si kakat nakaturog ka kanumay. ay no kasta. Ni ka badong ginangag ko amagmag na? Ay kunak manutag taga-inap ko lang. Ay naimat daytan. Kinapudno na ituglop ko. Na, agpapada kayon kada Enteng. Turog kayo. Sino man ang tinag ko na iti dayta? Ni ka ba daw, ako namlan asino nga gilaw? Ay kat asino pa'y ngay. Amuklatan dagita a kontrabida, Maray. Madamdama, agsaw-saon tumanan ni Marituyang. Anya ngay Marituyang, umay ka kadi umutang. Ay, di nakman isum-isuman Marikwanang. Apay adi mo kayat nga isuman ka? Anya kayo a klase nga opisyal. Nay,
Agungot kan samot ten maray. Talagang agungot akaw. Jakun malapdan to'y pungtot kaw. Iso nga rod ako nak nga umutang ka. Ay sana mabalay nga ay wunak iti kakasta. Tasaan ang nakapapirma ni Badong kaw, tanak turog kayaw. Kat mabalin mo't latang agsubli ni Badong Mau maray. Pagsublan nyo manaon. Ay katwan agsubli laeng. Tanakalukat latamot yung barangay hall. Baka paturog pa ikit din. Tawang mo lang gumatangan. Adaak maray, iso asaan ka nga agsuya-suyaab dito isang wanak. Makapaturog nga ron ti panawan. Ita, maray. Ayawan lat amo ko na mapasamak dito'y barangay. Gaputaktor o kayo amin nga opisyalize. Naturog da, hindi na panak. Ita, pagsublindak manan. Day tamot ti ko na ni Marie Kuanang. Ay saan? Jack kaya tayo, tagsublay. Kasano day tapapapirmaam. Nasaysayat lang ay na maturog ak matay. Tangay turog dagiti opisyal. Maturog tayo mutin na bumarangay. Nasaysaya at pay. Maturog tayo aminin. Kagawad Kuanang! Kagawad! Ne, nakaturog man ni kagawad Kuanang dito'y tersena na. Kasano ako nga ta makagatang no kastoy. Saan mat nga rod amari eh? Kinuuray ni Nana Tuyang. Nakaturog mat ijay papag ijay ruwar ti balayda. Ay, anyan ti mapaspasamak dito'y barangay kabildatan. Tuyang, agiring ka man. Ay, abo ba nakaturog ka kriingan na kiday? Turog ka mula, turog ay. Oray ba't sika? Ay, agpadpada tamutin na turog at turog. Ay katbay ama. Anyang iti mapasamak iti biyagtan no kastoy laing. Ay makamu ka na. Kasanungay nga biyagtan no turog ta maaturag. Agbibiyag tupay ni Kapitan aturog-aturog. Nakita nga ro na nakaturog man hindi ta indayon ti balay da. Kanya ngay nga raw. Mala, ituloy tamo nga raw ti maturog. Ay saan na mabalay? Nasakitan ti bukot ko aturog. Ay mapankuringan ni kumpare nga intay. Talaga asaan ang mariing da ito'y kumpare ka. Uray anya ti aramidat king kuhana. Saan na ngay kaskaso apulas? Ay aguray ka man. Imposible no saan ka pailangan ang makariing iti da ito'y aramidat. Uram! Madauram! Ayan na pare. Ayan ti uram. Ayan na. Makariing ka bagayam. Ayan ti uram ako nam. Ayan na. Kaya't kalahan nga ringayin. Ay, punaklakit din no da uram. Kahit agsubli ka manin na maturaw. Awan mo't gayam uram. Ay no agsubli ka maturog pare. Lipatim langan yung kumpare da. Anya? Ay, apay na. Naita mo lang maturog at aramidan. Kasano kami ngayon nakabaranggayan pare. Kaya't mau tatuladan da ka. Puro turog langan at aramidan na. Apay nga may natuladan da. Si kagayam ti kapitan. Isuasukatan da ka kapitan. Magturog-turog ka pare. Sige, bumangon ak manlangan. Agalibdak ka ah. Sana day talamat maturog da mong aramidan. Agring ka ditan, tuyang. Guston tinalaw sa turog. Ay, nagmayat gayam ti maturog ba daw? Isumo gayam akanayon ang maturog ni Kapitan. Awanan ti kanenta. Isuanas ka na mapantan agbangkag. Si kalangang tagtugtuglupak pay. Ay, saan na mabalay? Bumangon ka ditan. Awan ti mapasamak no turog ka turog. Ni Kapitan nga nakariing maingatan di taindayon niya. Napan ko ari nieng. Kung nakanaskin nga trabaho, tapno agprogreso mo dahil barangay kabildatan. Ay, isumo gayam nga awanan di taindayon na. Nariing mo magayam ba daw?